Shubor na Khlem jong unong san Hima. MLA kaseng Kongres na Mausanram Constituency uba HM Shangpliang ulapan pau baka sorkar balayalam da ke NPP bat ke UDP kimsem nala ban Iarap ya ke jeng jong ki Nongrep Haba ki Marep jong ki kilapot hakapor badang pentrikam ya ke jeng Khangdam Haba kawan ke jeng pang COVID-19 Henry kini ki juk kisang menta kilawan pakerpat ya pi ki pajba panjit biang ya ukertong jong ki makin long kom inong mikmat kumta uba Shangpliang ulakan tu ya ki pajba pakim dai mersengap ya ke jeng khro jong kini kisang Henry dai banjit ya ukertong jong kasang Kongres kebaju sengap ya ke jeng jong ki Nongrep ya kini ki kentin uba Shangpliang ulakran hak jeng yalang yalap election ya uba Kennedy Khlem ukertong kasang Kongres hak jeng yalang kebalong hamau kalum kebahap hamau plang konstitusi kebalong menta kesngi ke ar penduterik risau arjar puai Sekolah selesai firman potrek shani ke saat ke harus sembol nanti. Nanti. Sebuah sibuk. Ahmad Jompi bakin bishar hi galade ya ke baki kide bamle. Kada tidak ada lupa kina persan jaga parti Kongres ina pun skam susu ya ke jingit Jompi bagi jingit Jompi jaga parti Kongres. Kalau nak kipat day kita kiparlok kita buat jaga parti Kongres pikwa ban pensyai Ahmad Jompi ya ke dau bangi day bangin buat jaga parti Kongres dengan syum kendiat ikor Jompi hari ini ikor bangan pensyai Ahmad Jompi bat namandra ya kamat kebangidan Ahmad Jompi kata kedai bangin jet ya ukurtong jaga parti Kongres iba Kennedy Khlem kalau boleh ngadat kagijing sokunan abang ayo man ya kene galat banwan saksisen ban kambas semata iba Kennedy kene katayo beros tayo nalayat keleng-keleng ya kene ga constituency but aman ki jaka ki bangalalit nalayo berpersyai ya kat Nongrep jaga parti nalayo berpersyai ya kadau bangi day bangin kersyani ba Kennedy mendakas kanir do kunjo nakwa banbo Ahmad Jompi bakai kadau bangi dengkam ya iba Kennedy hakun kanigapot naik kublai ya pi bahasnya mar hajar khatlai tidak punjab ya ubah Kennedy kumu MLA jom kamau plan constituency but sansnem na doar hajar khatlai doar hajar khatra ibah Kennedy ilalong unang Ahmad Jompi but ila syakri hok ya bentah ke area baka development Jompi hamni borkuwe nilai ya kidak kisien Jompi development haka kti jom iba Kennedy nilai ya ki surok nilai ki jingking nilai ya ki school nilai ya ki footpath nilai de bon dat kijing ai jot nagarian jot ki skill MLA sinat bat kumta treter bat nage hai to sansnem jan baro kinong sosnom aman kisnom kilayo aban sim benta bat yo benta ya kita ki Iarap ya ke skim kebai bakin di ilasam aman kita ka ilet bakin di iyon akismi short election kene hajar khatra Februari aunai Desember hajar khatnyo idang yok ben sa arklur bat ya kata ka arklur ilasam pajba pelen habasai badila ai marsan hajar repi
kinong song badan bon na pede joki kibala yo mat ekata bandai we kandidat yo keluar tengkan Dr. Mukul Sama bolong chief minister Dr. bandai kiwe kilabur siapa siklur ban pendak ya ka election bat siklur sam syukur bat rewa Kennedy la sam hak nalor bat sam hak bat syak kenode nalor bat sam hak sam hajar bat syak keno hana bat dei karam dan dei kita ki penting kiwai ki parti ki on bapet panalok di apa vision itu urusan hajar kadai karam dengan akuat bakon hakmat jomti hindung yo u kandidat u batre hak baru batre sitom kumwa Kennedy hakane ka konsulsi akuat barbo hakmat jomti lainut ki kandidat ki bahagian hakane ka by election kandidat juga UDP, kandidat juga NPP, but kandidat juga Kongres. Kandidat zon ke UDP, umpat julong unang hikmat. Kandidat zon ke NPP, udang long unang hikmat Tamhad District Council. Ada kandidat jangka Kongres, ulah lonteng UMLA, unang hikmat ada berhoan. Kata kalau kajinya per kawan hantar. Bawa lagi ayat yang sesisian, ya orang bak ulah julonteng utau unang hikmat ada berhoan, kumu UMLA, biasa. Ini pori balam kot ibangidon ibatan sistem saunai na sambrai lese uni kandidat ujongi lada pitulong emade unla bantre kham bonsa banyak kita kiwai kibandang lese kipat bang ada kita jawab kadang bawa Kennedy mulai lupa ya kalenti saya sekretariat kadang bawa Kennedy wa itu lupa iki officer kadang bawa Kennedy utip ya kita developmental project kibadang sakot hakapor jong baun sayang iki file kibadang sakot ban penyo itu sanction hak ini por dalam pot itip hakapor bolong MLA ubah Kennedy lanam don bon di projek surat ki projek bansai ki school building ki projek banle ki development bapher ki barang sakut hapo sekretariat balada pi aila yo satsisin aine sistem sideng nintes ya kabor jomba Kennedy hato ulah baun say kita banwanra hakmat jompi Andrei, lada, niat kapur mensusnap, ya kecil pembatai bakla jokiwai di parti, menang ailat ya une, ukon jo MLA barem bon job, lada ailat ya une kandidat MDC bareng MLA, tak kamut, kikam kijam sekretariat lah susah kusa, parlobi. Idan bon kikam di badan gay bangila ka parti Kongres ka insmi ya berkajampi ki badok ka parti Kongres ka insmi ya berkajampi ki Nongrep ka parti Kongres ka insmi ya berkajampi ki Hika School ka parti Kongres ka insmi ya berkajampi ki Belasgi akhirnya ki arsnem ki bangila mak ya kecingin juri ke bangin Jumat menolong nadubawan kate ke COVID bat lawan sa lockdown ki para lot mensyong baro kila siyang berkilamat ikinjinge ki bang Jumat menolong
Kadai nang dai paglape. Habang dapat mapan basitam bara hospital mo smoking. Balay bang bayoki test bang balalang COVID. Awadan kan uno jige bangkit hospital yo mapan COVID ro. Pasulang ko balik bread. Balik pet bersumar ulang syo. Kay gani kalapat. Hakun kini kipor ke sorkar. Kali tulut, kali marla. Yak hi Nongrep ke sorkar ke ombuno. Kawan ni sapli ki yo harut akhir ke basal shalom. Bakawai ke Jakarta ke sorkar ke rajiat kedai ke umbing pun. Haklah peralok hi pada janji ya kayo kahat hamil jan umbing pun atau kedon kayo. Dan yo nembang. Dan yo ke sorkar ke Shangpliang balapli kayo umbing pun yang benda Nongrep ada por lockdown kila semjike hado kata-kata baik kamar jongki kila sudido kila suan ki bahajan ki basusim kabu hakat kapor ya uphan ubadai banjil pra 15 kilo lane 15 kilo lasud ia haidor ibarat lai tengah lane sautuga yaki Jhur ki kubi yaki sosau lasudi kabala namar balai lekumno bansui halom sobenut bon Jhur la support halom kasorkar kamcuman batiarak yapi kay kata kasorkar na po na dili Khangdam mano badai kata kasorkar kadai ka NPP bakal UDP semrat lang Mentah kini dibayang Khangdam lamang soha Iarap ini bangin job bangin long Khangdam Andre day bangi kibara ya kasur ke jompi day mga bagnara ya kasur jompi ki Nongrep antay berbertuan ban pengkalang marbat ki markau day mangday panglawi day mga bakrani pada jompi ban pelaj ka khajna yak na kime ki Jhur ki marbat jompi bahwa mentam dan kamsyo ban siu khajna hakik khurdat asurat paralok kasur jauh Nongrep kakrem jam hantai hasor silong lembah kinong ikmat ke parti kongres haga jingelan jonga nala trei sitom ipta jompi Nongrep bayi jonga dei nomor kata nakwa Nongrep kini berkersan ke parti kongres Akan celah berakui kita mentoi kita Nongrep berakui nomor balai kenaikan ke parti kongres coba perkat kita jumpi. Hilangan mundur, antai hakitan mau keneng dan mau kenrol. Nongrep berok kilawan dekat temhun sangaban buat ya kijinge jumki bagi orang Haba onra yang tahu kubi sasor silomro. Las upulet ulah hak cek eka nanggal apun pai kala yang kali bahana bandan karpas nanggal kilawan orang yang ya kayo bilang kepada ngayo doro lakhan ondan jaka hanor babimbo kita Jhur bandi nalara kata kasur kada berkawan ucip minister kodran sama ukular orang impli kayo halaksmet Impli sa kaway kayo humayong, impli kaway humdik pun, hanggang kita kiyo. Sana kita kiyo, batay isuha. Nongrep, kinangnek kunjo, Nongrep, unang sirnep. Parlok, kilang kiting sisa. Kilang kiting sisa nomor kata-kata ni dia tempat yang kecing geli hak itu ki kandidat jom ke NPP bagi UDP bapile you pile kundo kay katan hapi ke agenda kapapinle ibata Nongrep sa astang sausni menta bapin jet ya kinong nikmat ayu agenda umpat yo slow hadung Haka jingkan bas jomki ngepat yo slow ke agenda yang mentah Nongrep
nan wan si kinong belah sini ke polong down kila sem jige hadu kata ba on dan jika mai la susong susong sini halayeng namar balai on dan ba ai belah bani na ye romlong ba de lockdown ban le ka no bakam romlong sio halo lakoi ke jingduk hayen hasan lakoi ke jingduk on dan khao taman syek ro hayen kinong belah ka separti kongres kala dawa ya ka sorkar baka dewan ai Iarap kakum ke labor act ka dewan ai ke Iarap kumala betha do prime minister apo khalat manir bhar Andai ka sorkar kas ngap kelut kasulah menai hajar arpo hajar siswa kita dikapto kat nengut kinong belas ni kataru samai lut mentau Islam hawa hajar arpo ai hakapor bakat covid kalau Jhur kata beto kinong belas ni lai benai ki susong haying Khangdam hakapor lockdown bila po bilang kajin dawa bangki day ban ai ya kabais ni ya betul ke kini ngom belah ha do kane ka khalimat ka sorkar ka susnap mo kale kelut habang ibu ke dawa mana kane perdawal doba thawan nilawan ra ke gimat ngom balai ba hisnap jar kimsun Iarap kini ngom belas ni kiam hana bangi dam bisar ngin bisar nalakot ka COVID ngin bisar nalakot ka lockdown kina malas ni benda dan bak COVID alhamdulillah kila ya sedang banlek bandola bakila sedang berimjabian kemudian boleh kita dicingkeli John kini ki kandidat kibayang persyak ya ke parti kongres Dai maki ki basyam ka sorkar nada dai maki ba punya ke sorkar ni tuan kan ki bakin jubab ahmad jampi ki paiba aba ki yang ban pan ka pot jampi yang wande semua ki mahikai juga jala jungi kila syu'in tang hagalek ban strike kila hikai juga jala jungi kila syu'in tang hagalek ban chong hakmat ka sekretariat ban dawai ka hak jomki ande baki dawai ki dawatan ya ka tulak jomki baki kumra yaitai tulak iba sakot daki benai daki nguru benai nyo benai adu mentah ka sorkar kan pernah ban sil kumma memang sapang dan itu sorkar kumma memang sapang kita di parti kita punya akademik sorkar ke parti NPP parti UDP kumjo balada pim perkhatan ya ketua jom kita hikai bakti kendra kumma bakin punya jadi yin besar jomki bar kumma baki kita lek bar hikai skol ni ki het bar jumi kami ke sorkar kelawan ra ya kerjing ya upat ba hajaka baka sorkar kampet ya kesuk keduk jumpat ba kawan ra pembang ya kerjing jenjar ya upat ba nangwan sepang ki asyam ba agapor covid ki asya bokli kembal jungi kileyu lapha yaki daki doktor bawang kilek lek kontak tracing hakita ki yeng di bala soto baladan high risk baladan covid patient ki asya jungi ki bangse ki lalek kimyan gunto Khangdam jingyada ki lalek Khangdam jingyada ondan tang kemas ondan tang ke gloves ondan AI tangga sanitizer ondan bila bermundur ondan ngara ya kata kamu hakwan muci minister bila ben leyu ya kini ki asya hawa pipa benlek kontak tracing Khlem tiar center Khlem jam jingyada iki kimun benlek kumno uang hila order ki tiar tindang poi on poi lamo kan
konstitusi lejong jonga mosunram nama apsho na thiet hi balade na scheme lejong bangal exam ya palak sansbangot ki asha na ai ki kamasel na ai ki gloves ka sanitizer bakarin kot kawai dan batiana bayo kumo ki asharo ki opang covid abat por kilet berle contact tracing kila banod perlu ini Nongrep ikiting sisa sebab pir bagamit. Kumon perlok mene bagat singong pet yo kiklet ya kijing jinjar dolpi. Na ko bat penjemau yo pi ya kijing yo pi lama hakini ki arslan. Bagi dia ki arslan ki bangi pi baro ni lama nindai min klet. Dom na preng jongi bon ki bahian marasan ki balat kita doa Kristian Turki berkilam ilayo ya kajing jeng sosi itu apa